Thomas Crooks. We have more questions than answers right now surrounding the horrifying shooting of former President Donald Trump and others at a rally in Pennsylvania. From the motivation of the identified shooter to how this even happened, we're going to break down these issues with retired FBI. Ku itariki ya 13 Nyakanga umwaka wa 2024 nibwo umusore muto w'imyaka 20 y'amavuko Thomas Matthew Crooks yagerageje guhitana ubuzima bwa Donald Trump. Yabaye perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amaze n'ubundi gihe mu bikorwa byo kwiyamamaza ngo arebe ko yasubira muri uyu mwanya abe perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asimbuye Joe Biden. Ni igitero cyagabwe mu mujyi wa Butler ho muri Leta ya Pennsylvania. Donald Trump yakomeretse ku gutwi kwe kw'iburyo nubwo hari umwe mu bari bitabiriye gahunda wasize ubuzima, abandi babiri bagakomereka mu buryo bukomeye. Nyuma y'iki gitero, ubwoba ni bwose ku batuye mu gace ka Pittsburgh gaherereye muri Bethel Park muri Leta ya Pennsylvania, ahavukiye akanakurira uyu musore Thomas wagerageje kugaba igitero nk'iki ngiki. Amakuru y'ubushakashatsi bwakozwe nyuma y'iki gitero yagaragaje ko Crooks yari yitwaje imbunda yo mu bwoko bwa AR-15 semi-automatic. Alma Lit 15 cyangwa AR-15 ni imbunda yoroheje cyane mu bijyanye n'imitwarire, ariko ikaba nziza cyane kubera ko yakozwe hifashishijwe igishushanyo mbonera cyakozwe na Colt AR-15 cyashushanyijwe na Eugene Stoner. Ikaba imbunda ikomeye cyane ikunda kwifashishwa n'abarashi bakure kubera ko ijya kumera n'ubundi nk'indi mbunda ya gisirikare ihambaye cyane ya M16. AR-15 ni imbunda ikundwa n'abanyamerika benshi kubwo kuba kuyirashisha kure kandi vuba cyane byoroshye. Bati ni ibikoresho bike cyane bishobora gutanga serivisi nk'iza AR-15 kandi bigaragara neza nkayo. Daniel Chandler, umu-enjeniyeri wahimbye imbunda mu gihe cy'imyaka 5 hagati y'umwaka wa 1959 kugera mu 1964. Amakuru avuga ko uyu mukozi wo mu gikoni w'imyaka 20 y'amavuko nawe yarasiwe aho yari ari hejuru y'igisenge cy'indi nzu hakurya kuri metero nkeya uvuye aho yagabiye igitero. Abasirikare bashinzwe kurinda perezida n'abandi banyacyubahiro abitwa Secret Service abo wagereranya n'abajepe baba bafite mudahusha. Uyu niwe warashuye umusore, ndetse aba baba mu ishami ry'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa PPD, Presidential Protective Division. Ni ishami ry'abasirikare kabuhariwe bashinzwe kurinda abanyacyubahiro. Aya makuru akijya hanze, inkuru zabaye nyinshi, abantu bacika ururondogoro, abantu bibaza icyari kuba iyo Donald Trump aza kuba yishwe. Kubera ko abakora mu nzego z'ibanga n'iz'umutekano baba badafite igihe gihagije cyo kumenya neza uwagerageje kurasa, bo bica ushoboka wese, ariko cyane cyane barebye icyerekezo isasu ryaturutsemo. Ubu nibwo buryo Thomas Matthew Crooks yishwemo. Nyuma y'iki gitero, FBI, urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'ubutasi bw'imbere mu gihugu, yatangaje ndetse ivuga ko yemeza idashidikanya ko mu iperereza yakoze yabonye ko Thomas Matthew Crooks ariwe wagize uruhare mu gushaka guhitana ubuzima bw'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump. Thomas Matthew Crooks wagerageje guhitana ubuzima bw'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ni muntu ki? FBI yavuze ko bitewe n'uko Thomas Crooks atari yitwaje indangamuntu ye, abashinzwe iperereza bifashishije ADN, acide desoxyribonucleic, n'uturemangingo ndangasano fatizo twakuwe ku mubiri wa nyakwigendera. Banifashisha kandi ikoranabuhanga rikoresha amashusho, aho bafata ifoto y'ukekwa bakayihuza n'amashusho yafashwe na kamera, ibizwi nka facial recognition, bakabasha kumenya neza uwo kamera yafashe nimba ari we. N'ubu buryo Thomas Crooks yamenyekanyemo ko ariwe wagize uruhare muri iki gitero. Thomas Matthew Crooks akomoka muri Bethel Park mu mujyi wa Pittsburgh, ni muri Leta ya Pennsylvania. Ni ku birometero 73 uvuye aho uyu musore yagabiye igitero.
ni ukuvuga aho yarasiye hejuru y'inyubako yari ariho arasa. Crooks yarangije amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2022 muri Bethel Park High School, aho yanahawe igihembo cy'amadolari y'Amerika 500, igihembo gihabwa umunyeshuri ufite ubuhanga buhanitse mu masomo y'imibare n'andi ya siyansi. Ni ibyatangajwe n'ibinyamakuru byo muri uwo mujyi. Yakoraga mu gikoni cy'abaforomo cyaho hafi gato y'aho yari atuye, ndetse bamwe mu bakoranaga nawe babwiye televiziyo CNN ko yakoze amagerageza menshi y'ubuzima, ko bigaragara ko nta kibazo cyo mu mutwe yari afite, ndetse nta n'ibyaha yakekwagaho byatuma wenda arushaho gutegura igitero nka kiriya. Ishuri rikuru rya Allegheny, The Community College of Allegheny cyangwa CCAC, ryemeje ko Crooks yize muri iryo shuri hagati ya Nzeri umwaka wa 2021 na Gicurasi umwaka wa 2024. Yarisojemo afite impamyabumenyi mu bumenyi bw'ubuhanga, Engineering Science. Amakuru dukesha BBC avuga ko ishuri ryatangaje ko kandi bitewe n'uburyo yari umuhanga, yasoje amasomo ye muri iri shuri yubashywe cyane, ku buryo n'ubundi ku bijyanye n'imyitwarire y'abanyeshuri cyangwa umutekano hanze mu muryango mugari yari nta makemwa. Ibinyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitangaza ko mu bushakashatsi byakoze byabonye ko Crooks yari yariyandikishije nk'umurepublicain mu matora azaba mu mezi ari imbere, no kuvuga mu Gushyingo uyu mwaka. Yatanze kandi amadolari y'Amerika 15 mu itsinda ryamamaza ubukangurambaga rya Act Blue mu mwaka wa 2021, nk'uko bigaragara mu itangwa ry'impapuro z'amatora ndetse na raporo z'abanyamakuru. Thomas Matthew Crooks yabaye umunyamuryango w'itsinda ry'abarashika wahariwe ryitwa Creighton Sportsman Club, riherereye mu gace k'iwabo mu gihe kirenga gatoya h'umwaka, nk'uko abayobora iri tsinda babitangarije BBC. Iyi club ngo yo kurasa Crooks yayibayemo anayigiramo ibintu bikomeye cyane. Ni club ifite icyicaro mu mujyi wa Pittsburgh, kandi ni imwe mu zikomeye cyane mu bijyanye n'amasomo yo kurasa muri leta 3 zirimo Pennsylvania, Ohio na Virginia y'uburengerazuba. Ikaba ifite abanyamuryango barenga 2,000. Muri iyi club bafite kandi bitoreza ku mbunda nyinshi, zirimo n'imbunda nini zishobora kurasa igipimo kiri ku ntera ya metero 171. Nyiri club Serito yabwiye BBC ko iyo barasaba biteye ubwoba cyane, ati babiteye ubwoba cyane pe, ku buryo no kwegera club bigenzurirwa hafi, ati abanyamuryango bonyine nibo bemerewe no kwegera uruzitiro. Mara batemera ibikorwa nk'ibi bo bakemeza ko ahubwo iyi ngiyi ari inzira nziza yo gutegura iterabwoba no kurishyigikira mu isi hose. Abashinzwe umutekano batangaje ko imbunda yo mu bwoko bwa AR-15 yakoreshejwe mu kurasa Donald Trump yaguzwe na se w'uyu musore Thomas Matthew Crooks. Uyu ni Matthew Crooks, nk'uko raporo zavuye mu iperereza zabigaragaje. Ni mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe cyose udafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa iby'ubutabera, ivugurura rya kabiri ry'itegeko nshinga ry'iki gihugu ryemera abanyamerika bafitiye ubushobozi gutunga imbunda mu rwego rwo kwicungira umutekano. Bishoboka cyane ko ari bwo buryo mu mezi 6 ashize Matthew Crooks yaguzemo imbunda yo mu bwoko bwa AR-15 yakoreshejwe mu kugaba igitero kuri Donald Trump, bikozwe n'umwana yibyariye. Amakuru avuga ko Thomas Matthew Crooks yaguze agasanduku k'amasasu arimo 50 yaguze ku munsi w'imbwirwaruhame ya Donald Trump ni mu mujyi wa Butler muri leta ya Pennsylvania. Gusa ntabwo bizwi neza niba aya masasu yose yaraje yitwaje ku munsi wo kugaba igitero. Nyuma y'iki gitero cyakomerekeje Donald Trump ariko ntikimuhitane, abashinzwe umutekano babwiye itangazamakuru ko babonye ibikoresho by'ukekwa mu modoka ye birimo imbunda, magazine z'amasasu ndetse n'ibiturika, aho ndetse ngo bahamagaye itsinda ry'abahanga mu gutegura ibisasu ngo abe ari bo bakora iperereza kuri izo ntwaro. Uyu ukekwa ni Matthew Crooks. Iraswa rya Donald Trump byongeye kwibutsa abanyamerika ibindi byagiye biba mu myaka itandukanye, aho nk'abavandimwe b'aba Kennedy bose bagiye bicwa n'amasasu, haba mu gihe cy'imbwirwaruhame bashaka kwiyamamaza ndetse no mu gihe bari mu ntebe nk'aba perezida b'izi leta.
gusa muri rusange Donald Trump yabaye umutsinzi kubera ko kurokoka igitero nka kiriya kuri we bingana no gutsinda urugamba, kuko ameze nk'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ishobora no kwemera kuhaburira ubuzima ariko iharanira inyungu za rubanda nyamwinshi b'Abanyamerika. Ifoto ya Donald Trump y'isura yuzuye amaraso ni ifoto izakoreshwa cyane, ndetse ubu byanazamuye amahirwe y'uyu mugabo yo kwegukana amatora azaba mu Gushyingo uyu mwaka. Ubwo Donald Trump yahungishwaga n'abamucungiraga umutekano, yazamuye ikiganza cye cy'iburyo asa n'uwerekana intsinzi ku bihumbi byari bari bamushyigikiye. Nibyo koko kurokoka igitero nka kiri umenya bishobora guhindura icyerekezo cy'amatora ndetse n'icyizere cy'Abanyamerika kuri perezida wabo. Joe Biden usanzwe ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wanabaye uwa mbere mu kwamagana igitero nk'iki ngiki, abatavuga rumwe nawe bavuga ko n'ubundi iki gitero cyihishwe inyuma n'Abademokrats aho bashatse guhitana Donald Trump kubera ubwoba bw'uko azabahigika mu matora azaba mu Gushyingo uyu mwaka. Ibi bije nyuma y'ikiganiro mpaka cyasize mu by'ukuri Donald Trump ari guhabwa amahirwe cyane yo kuzegukana intsinzi muri aya matora. No kubitega amaso, gusa inzego zitandukanye ziracyari mu maperereza ngo harebwe neza icyihishe inyuma y'iki gitero. Mu gihe nk'iki ngiki cy'ibitero, abashinzwe kurinda abanyacyubahiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta gihe kinini baba bafite cyo kujya gushishoza no kwibaza niba uwo bakeka ko arashe koko ari we ubikoze, ahubwo uwo babonye baramurasa, iperereza rigakorwa nyuma. Ubu buryo nibwo Matthew Crooks wari warashe nawe yahise araswa mu minota mike cyane nyuma yo kurasa agwa aho ngaho. Nyuma yo kubona icyerekezo isasu rikomerekeje cyangwa rifasha umunyacyubahiro riturutsemo, ushoboka wese wakekwa aricwa bikazakurikiranwa nyuma. Ubu nibwo buryo umusore wari uri hejuru y'ikindi gisenge cy'inyubako muri metero nk'ijana, Matthew Crooks, yahise araswa. Tariki ya 16 Nyakanga nibwo Donald Trump yongeye kugaragara mu ruhame, icyakora yari afite igipfuko ku gutwi. Aha yakiriwe neza nk'umutsinzi n'isura yuzuye akanyamuneza, afite icyizere cyo kuzatsinda. Yaraje mu nama y'ishyaka ry'Abarepublike, ishyaka n'ubundi ahagarariye mu matora azaba mu kwezi k'Ugushyingo uyu mwaka. Harakibazwa cyane ku kijyanye n'itegeko ryo gutunga imbunda ku bene gihugu, itegeko ritavugwaho rumwe. Bamwe bati iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biza kuba bitemewe gutunga imbunda, naho Matthew Crooks yari gukura imbunda yo kugerageza kwica Donald Trump. Abandi bati iyo kuza kujyana imbunda mu ruhame biza kuba byemewe, ntabwo uyu nguyu Matthew Crooks yari gutinyuka kurasa kubera ko yari kubazi neza ko nawe bari buhite bamurasa. Muri rusange, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugaba igitero kuri perezida w'izi leta cyangwa umukandida ushaka kuba perezida ntabwo ari ibintu bishyashya, byagiye biba mu myaka itandukanye. Mu 1865 perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu ni Abraham Lincoln, yarashwe n'uwitwa John Wilkes Booth, yapfuye mu gitondo cyo kuwa 15 Mata muri uwo mwaka. Mu mwaka wa 1881 perezida wa 20 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu ni James Abraham Garfield, nyuma y'amezi 6 yonyine atorewe kuyobora iki gihugu, yapfuye nyuma y'ibyumweru bike yazize ibikomere. Ni ibikomere yatewe n'amasasu yarashwe n'uwitwa Charles J. Quinto. Mu mwaka wa 1900 perezida wa 25 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu ni William McKinley, yapfuye nyuma y'iminsi 8 yonyine azize ibikomere by'amasasu. Ni amasasu yarashwe n'umunyapolonye Leon F. Trotsky w'imyaka 28 y'amavuko. Mu 1912 kandida perezida Theodore Roosevelt waje no kuba perezida wa 26 yarasiwe muri Milwaukee, ariko ntabwo yapfuye, gusa irisasu ryamugumye mu gituza mu minsi yose yari asigaje y'ubuzima, no kuvuga mu myaka 7 kugeza ku itariki ya 6 Mutarama mwaka wa 1919 ubwo yitabaga Imana. Mu 1933 Franklin Roosevelt wari perezida wa 32 yari we gipimo cy'umwimukira w'umutaliyani Giuseppe Zangara wagabye igitero gikomeye i Miami. Roosevelt ntiyapfuye, ariko Anton Selmark wari meya w'umujyi wa Chicago yiciwe muri iki gitero. Mu 1963
perezida wa 35 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Fitzgerald Kennedy yiciwe i Dallas muri Texas na Lee Harvey Oswald, nawe wishwe nyuma y'iminsi 2 atawe muri yombi. Nyuma y'imyaka 5 gusa, murumuna w'uyu nguyu uyu ni Robert Kennedy, nawe yararashwe aricwa. George Wallace wari umukandida ku mwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagarariye ishyaka ry'abademokrate mu 1972, yarashwe amasasu 4 na Arthur Bremer. Isasu rimwe ryafashe ku rutirigongo byamuviriyemo kuba parariza ubuzima bwe bwose bwari busigaye. Abandi ba perezida nka Gerald Ford, Ronald Reagan, Bill Clinton na George W. Bush bose bagiye bagerageza kwicwa mu bitero nk'ibi ngibi by'amasasu, ariko ntacyo babaye. Hari hashize imyaka 19 rero nta gitero nk'iki ngiki kigeragezwa ku mukandida cyangwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko icyanyuma cyaherukaga ni icyagabwe kuri George W. Bush mu mwaka wa 2005 ubwo yari ari Tbilisi muri Georgia. Donald Trump niwe wari utahiwe mu mwaka wa 2024, ariko Imana ikinga akaboko. Ibitero nk'ibi bikomeye bigenza ubuzima bw'abayobozi bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihoraho. Icyakora ubushakashatsi bwagaragaje ko perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu nguyu ni bwana Barack Obama ariwe wasimbutse impfu nyinshi z'ibi bitero by'amasasu. Inshuti bavandimwe twabanye, mbashimira cyane uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Mukomeze mudushyigikire mubyumva, mubisangiza inshuti zanyu munabikunda. Njye wumvaga kuri micro ndi Pascal, naho ubutaha.